College ben fibro session part kibun ba kala ab nam ta kan video ba kila kwa ban tip ba katno ka cut off ko ban yo pois ka personal interview la ne ka chances mo am dei ba ong ba la penmi na po me kila police dei ba kadai ka jingba na kala jonga kila kwa ban tip katno ka chances ba kan pois ka personal interview mo am dei ong ba kan dei tik we kata kala ban change kala ban khamtam ro kata bar kala ban biang ro but mostly 60% will be correct kata telah dikenal pama. Temtah kena video dia ngan ai ngan penebatai habe de bejongka AB category ma. In this video I will explain about the cut off for the AB category for all both Garo and Khaziyencha category and UR category also. So akan video pada shua ban poi kita ngan ko an batas ko wei pangatu ka kiban sajit ka personal terima. Namta ka UBSI, mama tangga UBSI the can debate 2 times the number of vacancy ma. Kam deri 1.5 tang ya ka UBSI kan dei 2 times. Mudba arsha kin po ka personal interview. Te habai dei berkatu kamut ba lada ka UBSI hang tei kan dei arsha te kan khambun khendian kumba haka UR kan long no arsau hak khasenja kan long no nrupo Garo kategori kan long no 62 and other SC long no 6 kan nia kan poi haju i kam da bun than do ta ma kam kyu no khnit ki number tangga ta we hendrai for constable UB constable and AB constable for all to reach the personal interview you have only 1.5 time they will select only 1.5 time the number of vacancy te la don kiba ya draw te hang ta ken rung be kata kan khambun no tangga tai kan nomlong refix with 1.5 times tung ba la draw kan khambun tangga tai te hakan video kan batai I will explain about the AB category arm branch constable battalion constable MPRO GD kane babun tam number the total vacancy post is around 1494 total post for AB arm branch constable. The namta kan en marba the question is very easy. Bun bhagwan ka kiban cross ka shispa mak very easy. Kasuk bha te kadau ki bun ba ki cross shispa mak te ki bom cross shispa mak so ka problem kalong ba ki bakala penyong kata kwe mistake bala ka state plat te la kompenyong DE penyong na hobi kata kwe kata te karga jung bakla tambah neng in ken bet yaga minimum ba ken bet shispa ana penhiar shu yaga ta shispa ken bet shispa nomor ba maximum ba kibun ba man cross shispa mak last time te kan kaya duna rementa te ngala tikanal pa ba kibun bet ma ban cross shispa mak tamba mdon re bayo shispa san pho ya ta ngala sure mdon re bayo shispa san pho te ta te la don hap suspect kata te bayo shispa san pho ta ngam yo shispa san pho ta ngam tikanara ba kan don man yo shispa san pho marba kinon gi jingli ba omdon re ha kot omdon re ki ban puli phap don la kan knowledge te kata amla re ban expect ba kin la lut be kita gi jingli te kada ngong ba ban yo be person pho to no one will get 150 out of 150 for the AB question no AB written examination tanga shubu be ba shispa cut off the kinon gi number ne for khasi jantia category ngan batai sha jong khasi jantia category ma khasi jantia category combine lut ibaro khasi jantia category for khasi jantia category marba ki action candidate ki bon ma ki don adu shukhin ma kat kong ba jing yo jing khenjanga jing ni lai tlik sentar sa absen nongston ba da moyong ki don khnai spa tam so lada ini kin don lang with general candidate kin don lang with garu category ru garu candidate ru te shukhin om tai pras pa san pho ngut e kin don ki khasi jantia ha kane so lada ki yo shispa ma kan poi lai spa san pho to namta kita bela yo lais pesan pho la po interview baik kita sa komen mah kita bela po lais pesan pho la long baik la po baik saka personal interview la sure kata la kenal pa la po personal interview bela cross ya ka lais pesan pho plus khamtam gini excellent candidate hi expect excellent candidate kin don bun ma ki man cross ya ka lais pesan pho kumut pa kin yo be shispa saka exam and then as pesan pho haka mare te art lais pa san pho te kenai ken yo be lais pa san pho sejrong ten mut ba ngana kata ka pras pa ko mang expect mut ba dak num no da duna eru maybe shispa ngot ne aspa ngot ken poi be ya kata ka shispa mak te lais pa san pho te lada
kita bila cross live pesan pau kita telah booking LD bala poi personal interview baik la sure bila poi personal interview mo live pesan pau te gila ban cross pun ya taro la ban poi live pa new pau live pa san pesan live pa cuma 350 plus above you are sure to reach the personal interview both for UR category khas India category Garo category and for other SC category if you can reach 300 the total mark for written and pet is 350 then you are clear for the you are already reached the personal interview poi baik personal interview lah kena be kata te kita mo te segi way te kine kiba kendon ru kiba kayo khamduna te shuken no ye kiba wan baar kipoi kiba mare ars pa arsan te lada kine ki yo his pa ma ken poi lais pa arsan te lais pa arsan kinir kibun ma kine ki ba mare ya ka bawan baar ma bayo ars pa arsan ma kibun hadu arja rajar tam te na kine lai te ngau ma bayo his pa ma kine te kin bun ma marba kine ni kila tiu lupa we khamduna ma ken khamdu khi ju te tenna kine mo lais pa arsan te lada kirung no na kine kumba lais pa ngut la yo lai asan nais pa tang tengan ken tang spa san phol ne aspa ngut te lais sausan san spa kiban points personal interview gat kum ga jing kenya ka 1.5 time jo ka ab khasi katea khasi India category is around 900 tai nais pa ngut te lada hang tu aspa saus pa tam te kin kambun ya kataru te kin rung segini gini kiba aspa mak te nadap be ya ka ndrus pa nyos pa ngut te ngut ba 350 lat kena poi personal interview lais pa ar pusan sajrong kineru kadon chance bet te tang lada kine kiba yo excellent ki khamduna ngat kibun na ki khamduna ru ma kinang bun kiba yo lais pa ar pusan ru ka chances ka baik lais pesan pau te 100% la poi personal interview 100% you have reached the personal interview 350 kiba lais pa ar pusan kineru ki poi personal interview tuma 90 to 80% no lais pa ar pusan mak ka score jong pi kan plus lang kita poi personal interview hi tuma 90 to 80% kan kita marbala da bun kini kiwe hiru marba kin hemak kini we ma kata ka lais pa ar pusan hang ne la shubu hong tu te kindon ki bayo lais pa saupo lais pa sanpo lais pa lifeline lais pa kin bun ma hang ne ban hap hakanen marba kin skur kane gari nga shubu baik ba kin bun bayo la shis pa ma te kindon ki bayo shis pa arpo kindon bayo shis pa kasan taterter te lais pa arsan sejrong la kala don baik ka chances ba pila rung baik ka chance kala don baik pila rung baik ya kata te la piajan bayo lais sanpo te pila chikna ban rung baik tela da pihak ulai spa arsan baik kemud ba kadon kita ka prapo ne nyupo percent chances ada kibun ki kandidat ki baskur ba kemud ba wat ulai spa arsan ru kham jenjar ban yo kan ba kita then poi shu balai ki bayo ars pa mak jumare tela da fiskur sispa pin poi lai spa mak tela da piduna ya ka sispa la jenjar ba ki bayo ars pa lai spa mak ru adon hi kata ka 50% chance te hentang kini nomor ba wat dikini kiba yo kiba la ba kajing mar energi ki poi aspa mak kidan hut lai hajar tam telda kini kidan tak sans pa ngut la poi lai spa asan spa runyo la poi jaka sejar tam so katkum ka cut off ka jonga kalong baik 300 sejerong kiba lai spa syapo ka chances jong pi ngam ong re mo bam penduk mesim pi ba pinom yo shu tam ta kata kam ka nganom ong rekum tan marba kam dei ga ayu te kan ga datang ga jipen kenyu jonga marba ka suk ba question lada phi ong sukum ka suk ba question mo te kitu ki bom yo re ka cut off ka lai spa mut ka chances kala jenjar ba stang kumno mla are banong kiam ya la are baro la ne mtai ga dunama tengah tai roi dai kat kum ga jing pik ka jonga ya kata ka question paper ka suk ba te kin bun baik bas kursis pak mak te kan poi baik syaka lai spa te ulai spa de chances ka jenjari te ma kini ki bai mare aspa am kin cross baik spa kan re spa arpo gidon me ki spa arpo untuk katkum ga jing kenjong han le de spa lai po ndon me bayo spa lai po maximum te la yo spa lai po ne la poi lai spa lai po mak te katkum ga jing kenjong ka of kolong lai spa sejrong wat kilai spa gang don ma ka chances kamta kan
100% laban du 100% laban yo mla are ban tip te lais pa sajrong there is a hope kadon ka jingkermen ni lais pa sajrong lais pa sajpo amdon jingkermen su ngala ong pa amdon jingkermen re lais pa sapo amdon jingkermen re kane this is for khasi jantia category only no for khasi jantia category only for garo category the chances will be because for garo category there will be less candidate and examination score also will be less, so and the excellent candidate also will be less, so the cutoff will be less than 300. So for Garo category, according to my prediction, not prediction, it will be around 270 to 280. There will be still a chances. If you're less than 270 to 280, I don't know. We'll see. Kaya kapan jihadin tentang saya page. Namta kita namta UR category ma ya ban ong lang UR category ru UR category menang reban prediction tangba ngai dia kata ba lada pio lais percent po you are sure la rong baik UR category kasajanja garuru if you can get 350 la tikana poi personal interview or STSC tikan theru la tikana poi personal interview ma sabatai kan thema and temuk ba UR category lada poi lais percent po la tikana poi personal interview tehang ne pada cut off jong kayu UR kategori menang reban perdik ba hatu ulai spa unrung em hang ne em kalong kum ne mar ba lada kibun kibarang kham berit kasnem bar kabiang kahan kayu UR kategori kan hai ga cut off ru markinya one betang ba he mak tai nya cut telada duna kita war spa lai spa sepol ulak benrung kayu UR kategori so menang reban ong cut off jong kayu UR kategori ma tangba kia khun ma kini UR kategori kebede ki general candidate te kia khun ma nomor ba haka UR kategori ki khas jantiar kirung lada ki biang kasnem bat kahaj te lada ka jongki kadang kasnem kadang biang hapo arpoi kahaj long 162 hijrong kindrung baik syaka UR kategori kata ma la ki hak skor entah ki yakni bi haka UR kategori ya gini khas jantiang la pembatai ke kumta te sekan mau kata te banong lupai kata ka katno tema kene be cut off long 300 plus. For Khasijantia, so 300 below, no chances. Namta UR category, menang rewan pendik, tembang subuh baik 300, tembang lada kasyong mo, kalaban jom, kalaban here, dia kata ro, menang rewan pendik ikan dikat nungut kidon ikan didet kiwa day ki hap ke UR, dia tembang subuh baik 300, ya ka UR category ro, tembang kan Q baik sejrong baik, kata kawai. Te lapo yang ta pada jam ta ki kentei, ya kentei mo, ngan batai suai kentei. An kam jorong video ro dam lelere nam tai kan thei labu reservation ba haman la kipus in each category kan dai 10% ma ka post 10% se dalara 10% nam ta ka we ka post kemut ba nam ta UR category kin yo kumno ar fly ngut kin rong ka UR category dan haga khas jentia kan rong kumno rupho ha garo category rupho an hapo ka order STSC kan rong prangut kita rega katkum ka 10% ma katkum ka 10% reservation ba kidi banyo ba lada ki duna kan ono duna kan them la kaskur ka jopi ka duna ro lada omdon ki baro hatem pindrung ba mapi omdon rebe kan ya kata omla are pendap senrang ro kata ka deka 10% reservation la mha ba tang nam tai kan thema te lada ha ka UR category banyo ki don ki mar UR category nang re prediction ka deka we kalong kumne ba yim tip re kan ngot ki don ki ba ha pa ka UR category kita ki kan thel nek tek senrang te gidon ba ki hap hang tu te giduna ki bun ba hak snem kirung kini ki barit makro kirung ba ka UR category pe ja kata ka haj patka snem te menang ran prediction te mtahi kan theru kan bu kumtai tangba kan then mari khamduna kan idit te pen kham kiu ka yur lada ki bun ki bale ba te lada leduna te kala hieru kumta ka wai te shubu be kata ka 300 te kala shubu be kata hi ban here support tinare last 300 rapor nang yo menta te ka supply nikli no option sa comment kan nungut ki bayo 100 plus ya ka written examination ya dan nalor kata ro kan mau ba haka am branch ki kente kimla are ban yo tam ya ka 25% maximum mama nalor kata ka 10% kudu haka khasijin kya ndruponggot kendrong ki kentai kata kare ka pus ke jongki be rupo tam to kende be pus jongki be telat yang ta kiwe kinya kni be bar kisendrang kinya kni ber kisendrang tangba kinomla are ban yo tam ya ka 100% total pus
tangmut ba nakane ga jong ka AB constable kadon kapos do shejar saus pa knaip sau te kikan thei ginomla are ban rung tam ya ka absonsen kan poi lais pa nyop saungut te la combine lang bar khasi bat karo bat order sti bat ur ba kinomla are ban cross ya ka lais pa nyop saungut te shubu la da khintang ka reservation kan poi kumno tang shispa san pho khat sau te shispa san phongot te kan long double ya kata bakin yorong kikan thei te shubu ma na khasi jentia lada phile baha kikan thei ki la baha kikan thei ki khlan bhai kikan thei ki shanrang ka skurma ka he jong kikan thei kin kini ya kapos ki shanrang mot ba kita the rest ya katakan rupo the rest kini habe khun bar ki shanrang shubu kini kin rupo ki kham yo hai mak ki kiu sejrong ma la kut kata ka rupongot la kut kata la ada bio ya kata 10% the rest nang don kikan thei kinang don te ki kham he ka mak kini no ya kapos ki shanrang kan ki la ban yo tam no kilaban yuk tam no sa drupong ro sa shispa ngurro marba kane ka batam maximum 25% kelaban dinang nunur kelaban dinang garo kategori kelaban dinang khasi kelaban dinang yu aro tamba kan ya combine lang baro ka diban deri bantam ya ka lais pa nyup sau ngut kiban yu rong syaga AB branch constable ki kan thei kata te namtai kan thei ngalak klet ngakam tho re kita ki bayu excellent ak to kapor te kam kan mau shu kat nungut kidon ke bayu excellent leng kan thei te tangba marba haplang haju te ngadu we jak tai ka nakali ngajonga cut off kolong weight 300 300 tangba what 300 not sure bolong sure ba ode 350 mat kinegi 325 plus sejrong te 300 nga shubu last taro ngam not sure marba ka suk la ka jingli te saya tu sa komen wa kanongut pi hak exam pi 100 plus 120 121 nane 110 100 mta tiga bayo dunai kata da kam jari pechu baja tang haka exam candidate lada kini ki yo prapomak ars pasan po plus prapo la yo pa lais pa plus te kita gi tang ne kita ru kirung baja ka lais pa absan sejrong kadang ong ba 300 ru udon jingma umdon 300 ru 35 ka chances kalong ba very slim tamba kata kade cut off ka jonga te namtai ki kenthei banamtai ur category ulas cut off menang reban predict ula ban q yaka 300 ula ban hier ru marba ka shong be ka jingdon ki candidate te kalong gumne kai lada hakane ki kenthei indru phungut ladap tekin yakni bitang ki bahai he mun bak kenthei tekin rupungut kidegi ki he mak kan te gerung si we lada ki tekin rupungut duna mak ki we kenthei kinum yo shu bane kni verification rang la yo no rang nomor ba kim la shu bane kni verification rang ka mak ka jong ki ka plan tanga ta we te lada verification rang ro kirit isin thei ri khamla i kenthei te yakni ni kenthei ka to batam khndiet kum soj ka post verification rang and for garo category that's it my prediction it should be less than the khas jentia and the ur category for my prediction cut off will be 300 but at 300 the chances will be very slim I put it 50% but very slim than 50% also and for garo category we'll put it to 270 to 80 so we will see for the final result and for garo category candidate also you can comment how much is the score for the written examination if you can get 100 plus then 300 plus is the cutoff. But if there is very less candidate, you can get 100, then it will be down. But in the last recruitment also, the cutoff for Garo category is very less. So this time also, it will be the same, less than the Khasijantia category. So we will see. That is my prediction. Nani kata kajing ken ke jonga kajing page kat kum ki number la kat kum question paper. Atama kamde re bang ba ni nang no kade binda kaling ka jonga te kasyong sa kaling ka jong pi ba pen pediang ba ngatip ba kendon ki ban ben ru bang batai start kum ta I don't care about that na kenya ire kita mar ba kibun ba ki ba kwa ban tip ya kata mo an mar ba kwa kilang a ba ki kwa ban tip kat no ka chances kat no kam ta te ta kadau ngasna hapun pertai kat kum kajing don ki data ke jonga kum ta ter te katai te question paper ke easy takadau kane gade kat kum kajing pertai ke jonga
te tangkat nih try pi la hun la shai ba te sa comment kan no pi yo ka score ka jong pi kan no ka written examination kan no ka jong mare te la khen pi yo kata te ka dan chance tem dunai kata te la kham lo ba ka chance tangkat tai te tangkat nei ki jong tai kulish bun